Kapiteni Ibrahim Traoré ni umwe mu perezida wageragejwe kwicwa kenshi gashoboka bishingiye ku mpamvu zigiye zitandukanye. Gusa mu kiganiro cya none tugiye kubabwira ibitero bitanu bidasanzwe byagerageje kwica Kapiteni Ibrahim Traoré ariko bikarangira umugambi mubi ushuburijwemo. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, nkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze kwa Traoré mu bitero bitanu bidasanzwe byashatse kumwivugana. Njye mugiye kubana ni Habimana Jean de Dieu, ikaze mwese. Tangire tudatinze, duhere ku gitero cya mbere icyo ku 26 na 27 muri Nzeri 2023. Aha nibwo habaye ibitero bikomeye by'abasirikare ba Burkina Faso bashakaga gutera no guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Dore ko batavuga rumwe nawe bari baregeranyije maze bashyira hamwe imbaraga mu bya gisirikare ngo batere Kapiteni Ibrahim Traoré maze bamukore ku butegetsi. Ariko hari n'abari barihuje mu butasi bwa gisirikare. Urumva neza ko uyu mugambi mubisha wari wateguye mu buryo bw'igitangaza. Ibi byabereye mu murwa mukuru wa Gadugu hafi y'ibiro bya perezida ndetse n'ibigo bya gisirikare, dore ko muri iryo joro hari itsinda ry'abasivile n'abasirikare ryari rigamije guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré wari umaze hafi umwaka ku butegetsi, dore ko yafashe ubutegetsi muri Nzeri 2022. Icyakurikiyeho nyuma y'icyo gitero, abategetsi b'igihugu cya Burkina Faso batangaje ko habayeho igerageza ryo gusenya inzego z'igihugu. Tuvuze ko ubutegetsi bwa Traoré bwamenye iby'icyo gitero ndetse nuko bwagihagaritse, aho ubundi ngo ubutasi bwa gisirikare bwa Burkina Faso aribwo Military Intelligence bwari bwaramenye gahunda y'icyo gitero mbere y'uko gishyirwa mu bikorwa. Hakozwe operasiyo yihuse yo gufata abakekwaho kugira uruhare muri icyo gitero. Bamwe muri bo barafashwe abandi barahunga. Leta yemeje ko ibyo bikorwa byari byarateguwe neza ariko ko inzego z'umutekano zabikurikiranye hakiri kare, bigatuma Traoré aguma ku butegetsi ndetse n'abari babyishe inyuma bakabiryozwa. Byaketswe ko bamwe mu bahoze mu ngabo ndetse n'abandi bari bagishinzwe umutekano bari bari muri iyo gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Amakuru yagiye hanze avuga ko harimo n'abahoze bashyigikiye Perezida Paul Henri Sandaogo Damibo waheretswe na Kapiteni Ibrahim Traoré muri 2022. Abaketsweho kubigiramo uruhare bose barafunzwe ndetse leta yanihanangirije abandi bose bashobora kuba bari inyuma y'icyo gikorwa. Nyuma y'icyo gitero, Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu ya RTB ashimira abaturage ba Burkina Faso ku nkunga n'ubufatanye batanze icyo gihe. Yanasabye abaturage gukomeza kuba maso no gutangira amakuru ku gihe, kugaragaza abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Yanavuze ko Burkina Faso iri mu ntambara n'ibitero by'iterabwoba, bityo ko kuba hari abashaka guhungabanya ubuyobozi bw'igihugu bibabaje ndetse cyane. Iri gerageza ryo guhirika ubutegetsi ryatumye habaho gukaza umutekano mu murwa mukuru no mu bice by'ingabo. Leta yatangaje ko izaburizamo undi muntu uwo ari we wese uzashaka gukoresha inzira nk'iye mu gushaka guhirika ubutegetsi muri Burkina Faso. Aha kandi ngo hanafunzwe imwe mu miryango ya bimwe mu bigo bishinzwe gucunga umutekano bitakurikizaga umurongo wa leta. Gusa sinavuga kuri iki gitero ngo mbure kubabwira impamvu zishobora kuba zarateye icyo gitero. Ngo icya mbere ko ari ukutishimira uburyo Traoré ayobora, aho yagaragaye nk'umuyobozi uhangana n'iterabwoba, dore ko yasubije ku murongo igisirikare cya Burkina Faso agerageza kugira ubushobozi n'ibikoresho bihagije. Ikindi kiyongereyeho, yakajije ingamba zo kurwanya abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro, aho yanatangiye gahunda yo gukoresha abaturage mu mutekano aribyo bita The Volunteers for the Defense of Homeland. Bikaba ibintu byavugishije benshi. Ikindi cyakunze kuranga imiyoborere ya Traoré kwari ukwiyegereza abaturage ba Burkina Faso no kwamagana ibihugu by'iburengerazuba. Binavuga ko Traoré yagize ubufatanye bushya n'ibihugu bya Sahara no kutemera igitutu cy'amahanga, bityo ibyo bikaba ibintu byaranze Traoré ndetse abashakaga kumuhirika ntibyabashimishaga habe namba. Mu bindi byateye abakugaba igitero kuri Traoré no kuba bari bafite ubushake bwo kugarura Paul Henri Damiba Sandaogo ku butegetsi ndetse n'abandi bajenerali bari barirukanywe. Ibi byose bikakigira igitero kidasanzwe kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Igitero cya kabiri cyabaye kidasanzwe nicyo mu kwezi kwa Gicurasi 2024 muri Burkina Faso, binyuze mu basirikare ndetse n'abakozi ba VDP bagerageje guhirika Traoré ariko operasiyo iranga iratsindwa. Amakuru yavuye mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko bahoze ari abasirikare ba perezida cyangwa abagize umutwe wa VDP aribo bateguye iyo kudeta ndetse banapanga kwica Kapiteni Ibrahim Traoré, ariko ntibyigeze bishyirwa ahagaragara.
ndetse abandi barafashwe. Traoré yavuze ko yamenye abaterankunga kandi ko habaye ubwirinzi bukomeye mu kugerageza kwirinda no kurinda umutekano w'igihugu. Mu kwezi kwa Kanama 2024 ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri iki gikorwa kidasanzwe cyashakaga kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Icyo gikorwa cyagabwe n'abantu bivugwa ko bari bafitanye isano n'abahoze mu gisirikare n'abari mu mutwe w'abitanga mu bukorerabushake uzwi nka VDP, Volunteers pour la Défense de la Patrie. Nyuma y'uko iyo kudeta iburijwemo, hakurikiye ibikorwa bikomeye by'umutekano. Hashyizweho uburyo bukomeye bwo kurinda ibigo by'ingenzi by'igihugu nk'iby'umutekano, amagereza n'ibindi bigiye bitandukanye mu rwego rwo kwirinda ko haba indi myivumbagatanya cyangwa ibikorwa byo kwihorera. Hari amakuru yavuze ko bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo basimbuwe mu buryo butunguranye, abandi bashyirwa mu maboko y'ubutabera. Ibinyamakuru mpuzamahanga nka Jeune Afrique RFI byatangaje ko iyi gahunda yo guhirika ubutegetsi ishobora kuba yari ifitanye isano n'ubutasi bwo mu nzego za gisirikare zari zimaze igihe zigaragara muri Burkina Faso. Ikindi gitero cyabaye kidasanzwe muri Burkina Faso ni cyabaye muri Gicurasi ndetse na Mata muri 2025, gifite inkomoko no mu bikorwa byo hanze, dore ko ibi byabaye ku ya 16 Mata 2025 ubwo ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bwaburijemo umugambi w'igitero cyari gikomeye, dore ko cyari gifite abaterankunga bo muri Cote d'Ivoire n'abandi bari babiri inyuma. Aba bari bari gutegura kwinjira mu nzu ya perezida ndetse no guteza umutekano muke mu gihugu, ariko bitewe n'imirimo na serivisi z'inzego zishinzwe umutekano iyi gahunda yaburijwemo hakiri kare. Aha byatumye abantu 6 cyangwa barenga baraswa barapfa. Iki gikorwa cyari cyateguwe mu buryo buhambaye, cyashyizwe mu bikorwa by'iterabwoba ryagutse. Anga inzego z'ubutasi z'igihugu cya Burkina Faso zabonye amakuru mbere y'uko abagizi ba nabi bashyira mu bikorwa ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abashinzwe iperereza bavumbuye ko habayeho guhuza imbaraga hagati y'udutsiko tw'inyeshyamba n'abari inyuma y'imipaka ya Burkina Faso, aho bakoresheje uburyo bugezweho bw'itumanaho, harimo kugerageza gukoresha imbuga z'ihuriro ndetse n'abahuzaga imbaraga mu bikorwa by'ubucuruzi butemewe kugira ngo bategure icyo gikorwa. Hari n'amakuru y'uko bamwe mu bakekwagaho kuba baragize uruhare muri uwo mugambi bahuguriwe mu mahanga mu bijyanye n'intambara za gisivile n'ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru. Amashusho yafashwe n'ibikoresho by'iperereza yagaragaje ko hari urujya n'uruza rudasanzwe ku mipaka y'icyo gihugu, ibyatumye inzego z'umutekano ziburira. Hakozwe ibikorwa byo guhirika bamwe mu bakekwagaho kugira uruhare muri uwo mugambi, harimo n'abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu bavugwagaho kuba barashakaga gukwirakwiza amakuru no gutegura igitero cyari kubera. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Burkina Faso bwatangaje ko hari icyoho kinini cyagaragaraga mu mutekano w'imbibi z'igihugu, bituma bahita batangira gahunda nshya yo kongera imbaraga mu gucunga imbibi no gushyiraho uburyo bushya bwo guhanahana amakuru n'ibihugu bihana imbibi na Burkina Faso. Tujye ku mwanya wa kane mu bitero bidasanzwe byaranze Burkina Faso bishaka guhirika Kapiteni Ibrahim Traoré ku butegetsi. Tugire mu ntangiriro za Mata 2025 Burkina Faso yongeye kwisanga mu bihe by'impagarara zikomeye nyuma y'igikorwa cyageragezaga guhitana perezida w'igihugu Kapiteni Ibrahim Traoré. Iki gitero cyabaye hagati ya tariki ya 18 na 19 Mata 2025 ubwo habaga inama y'ingenzi yabereye Paris muri Presidential ingoro y'ubutegetsi y'umukuru w'igihugu iba i Ouagadougou. Amakuru yizewe yatangajwe nyuma y'icyo gitero agaragaza ko icyari kigambiriwe ari ubwicanyi bwari bwateguwe neza kandi bushingiye ku ntego. Abateye iyo ngoro bari bafite amakuru yizewe kandi yihariye mu bijyanye n'ingengabihe y'inama ya perezida ndetse n'uburyo umutekano bateguye muri Paris. Havuzwe ko bamwe mu bari bashinzwe umutekano imbere muri Paris bashobora kuba baragize uruhare mu gutanga amakuru ku mugambi mubisha wo kugaba igitero. Ibyo byatumye bakekwaho gukorana n'udutsiko tw'inyuma twari dusanzwe dushaka guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré. Igitero cyabaye mu buryo bwa coordinated attack, aho byavuzwe ko habayeho kugerageza gutera icyumba cy'inama binyuze mu nzira z'imbere zitazwi cyane, harimo umuyoboro w'amarembo yo ku ruhande. Ibi byageragejwe ku manywa ya tariki ya 18 maze birakomeza nijoro kugeza mu rukerera rwo ku itariki 19 Mata 2025. Aha kubera gukarishya iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa nyuma y'ibikorwa byari biteje inkeke muri Werurwe, inzego zishinzwe kurinda Traoré zari zimaze kongera ubushobozi bwihariye. Hari abavuga ko yahaye protection yihariye kandi idasanzwe, irimo abacunga umutekano b'indobanure n'ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga ryo kumenya ibyago mbere y'uko bigera hafi aho. Traoré ntiyakomeretse kandi yahise yoherezwa mu kindi cyumba cyihariye cy'umutekano mwinshi cyane, n'abasirikari barinda ingoro bahise batangira kurasanaho.
byatumye abantu 3 cyangwa barenga bicwa barapfa, abandi bafatwa mpiri. Nyuma y'icyo gitero, inzego z'ubutasi bw'igihugu cya Burkina Faso zatangaje ko zimaze igihe zikurikirana itsinda ry'abantu bafitanye isano n'ibikorwa byo hanze y'igihugu, harimo abantu bakomoka mu bihugu bihana imbibi na Burkina Faso ndetse n'abakorana n'imitwe y'inyeshyamba, ndetse ko ngo bari barasubiye mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Hari n'amakuru y'uko bamwe mu batoye muri yombi bashobora kuba bari bafite ibyangombwa by'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ndetse hakavugwa n'uruhare rwa bamwe mu badiaspora batuye hanze bari bafite aho bahuriye n'amatsinda arwanya ubutegetsi bwa gisirikare. Hafashwe abantu bakekwagaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa, harimo n'abari mu nzego z'umutekano wa Burkina Faso. Habaye impinduka mu buyobozi bw'ingabo zishinzwe kurinda Paris cyangwa se ingoro ya perezida. Iperereza ryakomeje gukorwa mu buryo bwimbitse kandi bw'igitangaza, ndetse harimo n'inkunga y'amakuru yavaga mu bindi bihugu byo muri Sahara, bityo bino bikakigira igitero kidasanzwe twasangaga ku mwanya wa 4 cyabaye kidasanzwe muri Burkina Faso. Tugere ku gitero cya nyuma nicyo muri Mutarama 2025. Gusa hari na reporting Richard 19 attempt ivuga ko Traoré yarokotse byibura inshuro 19 zagerageje kumwica kuva yagera ku muyobozi w'igihugu. Gusa ku nshuro ya 19 ari nayo dusorezaho, byaketswe ko abanyamahanga cyangwa abanyepolitike mu gisirikare ndetse n'abandi basirikare bo muri VDP aribo bagize uruhare muri ibyo bikorwa, nubwo nta byinshi byamenyekanye. Gusa byavuzwe ko habaye bimwe mu bikorwa by'ibitero hagati ya Mata na Gicurasi 2025. Gusa andi makuru avuga ko nta gitero cyabaye nyuma ya tariki ya 18 mu rukurikirane rwa Mata 2025. Gusa raporo zimwe na zimwe zateje umwiryane zikavuga ko Traoré yageragejwe kwicwa inshuro 19 zose kuva yafata ubutegetsi muri Nzeri 2022. Ibi bivuze ko nyuma y'igitero cyo muri Mata aricyo cya 18 hari igikorwa kindi cyakurikiyeho cyashakaga kwica Kapiteni Ibrahim Traoré. Nta nkuru yemeza neza ko hari ukugerageza gutera kwabayeho mu gihe cya Gicurasi, ariko raporo z'ikigo nka African History, Newsweek Nigeria, ICB News n'izindi hamwe n'abayobozi mu gisirikare bavuze ko hari assassination attempt ya 19 yageragejwe hagati ya Mata na Gicurasi. Bikaba ibintu bisobanuye ko habaye igikorwa cya 19 cyageragezaga guhirika Kapiteni Ibrahim Traoré ku butegetsi. Inyandiko ya Newsweek Nigeria ivuga ko abashakaga kwica Traoré barimo abasirikare ndetse n'abarwanashyaka bari bafite inkunga y'amafaranga aturuka hanze y'igihugu, bityo hanavuga uruhare rw'abanyamahanga mu bikorwa byabo. Raporo yitwa News Express ivuga ko ku gitero cya 19 hari umuntu ufite umwanya ukomeye cyane mu gisirikare avuzweho kwakira akayabo k'amafaranga menshi, ni miliyari 25 z'amafaranga y'amanyafurika y'Iburengerazuba, ubwo nasaga miliyoni 41 z'amadolari y'Amerika. Byaketswe ko yaturutse mu mahanga kandi ngo bishobora kuba byari bifitanye isano n'abaturanyi nka Cote d'Ivoire ndetse n'Ubufaransa binyuze mu nama ikomeye imbere mu gihugu. Hari kandi amakuru avuga ko VDP, Volunteers for Defense for Homeland, bamwe bashobora kuba baragize uruhare muri ibyo bikorwa, kimwe n'abasirikare b'imbere mu gihugu cya Burkina Faso barimo n'abari bari mu mutima w'indani muri Burkina Faso kuri Traoré imbere ya perezida n'ubundi. Bikaba ari byo leta yigeze kuvuga ko yari intandaro y'izo plot zose. Aha makuru ntavuga neza cyabaye kuri iki gitero cya 19. Muri make ntaho tubona amakuru mu buryo bufatika, nta mashusho, nta miterere y'aho byabereye ndetse n'uburyo byakozwe, abapfuye se cyangwa se abafashwe biracyari ibanga muri make, cyangwa se ntibiratangazwa ku mugaragaro. Gusa hari ibimenyetso byavuye mu iperereza ry'imbere mu gisirikare cyangwa ku rubuga rwa guverinoma, ariko ntiharimo ubuhamya busobanutse cyangwa se amashusho y'imyanzuro y'iperereza ry'akanama k'umutekano kuri iki gitero cyavuzwe mu gihe ubu bwicanyi bwashatse kwivuga na Traoré bwagizwe ibanga. Amakuru najya hanze tuzabagezaho ibyaranze icyo gitero n'impamvu cyagizwe ibanga. Mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka byuruta byose muhorana ubukire, amafaranga nayo Imana yo ntibasige. Yari ku isoko y'Isobero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyigeranyo byiza kandi bicukumbuye. Jye mwabanye na Habimana Jean Dodier, iyi ni Deep Media TV, kandi subscribe utazagicikwa n'ubucukumbuzi n'amakuru meza kandi acukumbuye tubagezaho umunsi ku wundi. As if we were creatures who had no share of humanity, as if we were savages left outside of civilization, as if we were the people. That is what will guide us throughout these 21 months. Our objective